UMDC ke Mauhati ubak Charles Marngar, ka arpuai terik Brazil leo arhajar arpulai. Ula jabsuk election deputy chairman jangka KHADC klaim dadan kam manikun persya yunu. Chairman ka KHADC ubak lamprang bla ula penbena hak yang dorbar bau bak Charles Marngar ula jabsuk nabak msyam dadan kino ki MDC kibla tap kerteng manikun election deputy chairman. Kumta ubak Charles Marngar ulalit pencimti ya kesuki deputy chairman bat syua kane nagaliang UCEM ke KHADC ubak penyat sing CM UCEM berim ubak Titus Starwell Khan bat kiwei ki MDC kilapen ku buram ubak Charles Marngar halor ke jingjop jeng u. Banch pengken mau berosh kata ya kesuki deputy chairman nabat ubak Alvin. Nrei hagalak sing ublei jeng katayo ula inokam daga jintmu ban pelat ubak Charles Marngar pencimti ya kene kesuki. Bad bau ba Alvin unit bencimtino elade como executive member hak executive committee ke belam do ba peniat sing siem. Kinong kran ke yang dorbar kilakit bok ke druyang yo ba Charles Marngar bad kilapen paru ye ke jing benut bu lalit syong no akasuki ke ba on omla asu halor kimat ke baper como ujukran menchua. Ndai tang bench peniat ya ke yang dorbar. Bana kaliang jongi ke legislative nadu ke por pengarung hang neng UI ye ki jingkeli ki motion, ki resolutions. Lawan ra ki hagaketin English. Tilada ki kendam lese ki syak. Idan i chairman hang ni bala experience. Hapok ka jing alam ka jong i. Hak ka jinglong ko deputy chairman ka kam ka kamret i. Disengan pasyat i yakene. Bagi dan ki wairu ki babon ki kam. Ki baka council hak legislative. Lese ngihab ban penbet ban bah nang ban bah susu nang ni syakmat kebobot nang ta kabade proceedings ki balaong dai member badon buram nanopo nyanyai bayi keniru ila ban bah susu daga jingi tre lang kham tam e ka jingalam ku jong ichaman kendiat ru haga bayi pat kar kompanya ika house ika yeng ka badon buram nagaliang ke jongang ai ke jingkula hang ni ya tip bangidon haga jaka ka bangimlong ban syak liang hiano nginoru ikular bangin ai ye ke jing trei ban penyai baik penyai renti klam dadon ke jing syak liang habang ayo lan ban penyai ya kene ke yeng ke badon buram habai chairman i ailat yang ban penyai tak ke dekoi kisah kawai pada ke bai dei bat ki para member ki badon buram baro jong kene ke yeng kumbala ong naduk mene banganom yo lat syuk bandan bat pi ban yasa yang tu laya keren naduk mene bangadon ha konsumsi ke babun ki jinge tendai ya kene atrai ngamla ban snap ja klem da pasyat chipi bat kesur ke jong pi ke pi sakran nyanyai kandai kesur ke pi kran lamru naga mentaki pat ba jong ke konsumsi bat kijing jong konsumsi berkuai tengam don shibun ban keren ha kini kepon nak kalian ke jonga sisisin ngabu ke jing kerpat ipi kin ailam ke ketiga mon ke ketiga diang ke jing trailer na shim ya kene ke syuki ha kene ke singi da ke sim jong ke jing songu yo blai da men sim ke jing songu ipi baro bat da ke sim jong ke jing kemen kumu deputy chairman bat mai jong ke Khas Hills Autonomous District Council.